Mema wo achen ema wakwa aba enenso obo ade e de yankwa achen na hye ne soma me se aha emergency Ghana TV eso enne metu fa akofa trending story e de aba na ne de no e fa maami bia watete sika e de akota asase na ohwa ye se abrantie bia ba asase so yeso adwuma maami ko ya abrantie ne ntokwa eyi nsema na omu ntokwa na chi no asembi esi wo etwe na eda asem mumie nkoti ni enye mu nchwemu se na ebetumi ayede atwere ya adwen ede afa ho kwa papa na memo ache ya no ma mentio ya no ma na apomote sen pacha yo udin pacha mi di ya sando pacha good ya free ne ne baye pacha kromase age kromase pacha ano pawia yi asembe na mo atwa yen e o Makosem so pacha mi da asima pacha mi ta asase bi wa ya bi mi ta asase na mi ta asase na free na na malisi ho no timisi ho emasi dan na mi nyansi yi ana e wo ma me koya na obi abeto fa na simo me dabre no maybe sa o mun chira meti wa ne na me se metete akwa ni prakro bi oyas ti me dita sa akwa hun sai bra bi ya fa no afed afed ne ba padi ne Patrick ya fa no Patrick pa chamo fa chami pa chamo fa chami ya fa na Patrick ana ne papa di afed omo fi ya bi ono ma temi kwadru ya no na afel na gosu ya ho adwuma ana me se bra mesumie pito okromase na me se wota ba me obe no pito na ya no nim se masase no no ana obeto ho obeto ogusu ya ho adwuma ada ho na makwa wa amfime ma bisa sa be 4 times ansa na asam ya waka jam se enti na waka cha na papa se ma onfa o ma on ta asase ma mbuaye no enti na be asase ma wa mbuaye emwa enti na bebre eti omukro a omunti nzangu no so o ta asase ma ntafo a no mo di bibi basa bi ba onu asase no e da no asase ne timi o da na me se bra asami o kan me menya aboa o na me ka kire o ma te se nya papa na to asase na ma asase na no mo listen na to ma me wasina na mo listen asase wo ho no na me se asase na no mo listen na to asase na ma me enti enka ma me bumfu wasina papa na to ma me timi ni ha me sa na omo ya me nsa na mo ya so adwuma na ba ko ka chanse won twoso na ba ko ka chanse me hwe na me hu ne papa na man kwanse ombe enti mi da asam ko chami no mo e ko bo chami amanye ana chami ni kontomini isan ko bo hin na woto ma me no so amanye no hin ne tu no fase aya ajanto ama ya ko chami no mo ana ya ko bo chami ni kontomini amanye to mo fry afer na omo fry ne ba na amba ne papa na bai o baba say asam no wono na asam na akula no wonim kasa enti me mfa ncha no bi nsibiu ana me say ani wan kasa nchira no na asase no hwe no wan ko obiu de ba bi o ya adron de won stop you no ti chami no mo bisa na ne kontonyi ne bisa na se wate ana wate de mamenika wan kasa wanti de mamenika wan kasa o so bejum adi mbaya de Abraham ana museminko ana mekoye temi koye metwa moye sa mentu bianka me san koya omo san tu asan dia beben bebi ana me mikrambo me ka se mo mfame omo to dia beben hono ana me san ko hu chami still sa chami kanya se waka kira no na de oya na hoye enti me bebi a me pebia me fan ko na me se muna mbuto wo ajanto na to asase na na ohin ne bedi ya na mo ya chami na me de betum anim ana mo so mo ji miska na mo koyo asase no so na me se asase no bebi ya da na ye
na ma tena mo bia dia akoma asase no na asamba na samre to manim na samo se bebi apa me fa nkwadia sana me enti mo no mo se mo je tim ono mo se o ma kan abre till last ababi me sesa anya di ba oya sa na kwan bi eda wa se yemfa wamba me hono no wa si kwan no me nya kwan fa mba me sesa me fa hono ma me nya kwan fa mba ana me se me pa nya di anya e ba masase no so na kobo chami na amane sai me sra chami no kan kira ne sai baby ame asase no so baby odi aduan bode ni bench no won tutu mfro ho anya sa me di ayi ne ba fa so abaye ne mininas me bai abaye asama no nti won tutu mfro was chami ne so obona amane no was say oni they want me to tutu mfro sami me wa wonde a me tutu afro no chami ne sai obi asase so wadua de wan kan kira no ama no so was ope kwaya de anya fa so asansi dan ya block kwan no na hi e na wodi anya ne befa ente kira baby si wo ana me ma papa na woton asase ne ma me no ne ufa se anto no na me ka jan so won po bi no betu abe no de be ya amenya kwaya fa no nya sa osimi di fa no body no ma konti ase ti papa no se chinchira me fa na ya masase so na me se da bi won de won po bi no betu abe no ana ope obi no betu abe no otu abe no wie ya a me di anya ne fa so ne bane frame phone so aka kire me say abe na me ma betu a me timi di anya begu on me nka ho say me ni na say me si asase ne so a obedwudwo me say sikai obedwudwo me say na ntwese na nkwase Jonas na ntwona sana obedwudwo why na kai so obedwudwa wo ne ba na nkwase fo etwitwa na ntwinam ne ba no afedo no ne ba no Patrick no na ka kire me sana frame phone e ka kire me sana me say asase na ya media ana obedji fa sansi hundai ase afedo wasan die bode wo asase ne so nyina me nya bi mfamfa asa to abe awie ade manyu afaso a wo se ho na chem se emeto abe na no wo dia ya na abe no me ba ya no na ma me bi ena do asase ne so to moto ma me tua ma me ne ka bode ne ayi nyina wo so na me tua ka wo be tu bode ne benchi ne nyina agu ana aija abe no na abe no me nya be bi mfamfa na ma to abe no ana we wo san ja me se sa me nim na sa me si asase ne so a obedwudwo discount judge say de na nkwasifo judge na ntwonam no and enye adwuma na mekwaya case ti mekwaya case no na omo from si ari ni say me fa na number ma omo na me di number ma omo na mo fra omo fra no so omo hia afra na ankasa Patrick na ankasa ko papa ma na anko o mami ene o papa na kwa no mko chi o mami no papa no mo so mo yisha akra na mbra to mo yesa mo fa akra na anko no mo be no mo se yentra anka na me ga say manyia egu asase no so anwia no me ba ya no wayi baby anwia no go no wasesa anwia no kakra bia de agu nchan edi grade abe yi kwan amabuo so go wasandi abo no so ini mebi odi abo no so odi aye kwan no so wasesa di aye ni dan no sandia ho abo no go timijima de ana panyimpa do osafola no pesini no ana ka cha me sai abo na ayi ni de obesra me a waso odi ne nsa aka omo abisa no waso no ana yi kwan no mo so oye so yini a woyi kwan contractor woyi kwan wantimi nkasane de wafom na nkodo obeka cha mse memfa abo ni ayi no amfa nche na asase no yanhwe bebi a wodi akoduro na engineer yanko twade engineer ona engineer mbesusu asase na mai ana mese ande mate so wakan stadia mate ama asase ni de meji ana o se ande yanko nti yakwa de besi bia nti ya mimi koye omo anko nti mimi kodru ya na me ka kire savia ne na me di enyimpa number man inspector ni number man na wo fry nti wo fry no ana wo se wana man kwan o na man me kwan se me mbra wo no nti omo hwe no omo ka asase no so omo hwe asase no omo susu masase ma nti engineer answer just me ya permit
na me ye permit no wie ti me ye permit no wie na engineer say oba be susu masase na ama me to oba ya no oba ya wosusu asas ogususu asas na papa na pie every dem ho no yam say no ka jana say one prima mo susu asas no say one ti me nkasa sam no so one prima mo susu asas no enti asas no eyemra menen na call police station aya na muka so ye nyina be ye permit on am be ento one for document ni na from that ana okofa bai na mo so mo yin na pe ye fan say office on enya na mo yin to one from that waso on kwanda one kwachina to mo so masas na me na wadidi akọ masas mo be pray baby odi ayi kwan no o mo ka chance o honye kwan baby odi ayi kwan say o ye kwan o honye kwan te o ya masase nti adechi na o mo so onko o one brown o so onko te adechi na me ko ho no me ko do ya na mo se wa ba ho no wa ba ya no wa ba ho no no wa anfa krata na o di ba ya na ye fik e na o di ba e fik na o di ba wa anfa papa na amba nti o mo bisa nso yin be na to ma no wa ntiman ya no to mo asisi nkrata na to so onkofa papa no bra no mo ye permit no ma no ba permit dem ye kwa o mo so onya famba e nti na no mi koya no wa san do baby asan start block masasi no so abeto and then 4 days so be ye so adwumo so be ye den o wonu mi bisa na wotimi di matam saa ma ye papa na kasa no enam say ye pese ye nchi ne ba no efre sad down no mi koye case me hu ne bio ne papa na so legina ho wotimi di matam saa sama sumo bi say won koye adwuma wo so a iso di ne pako na chi saa na obisa no kwesen ama ne pako na be bom na say asase no so won ko bio ye ma dwen say mbesi fence wall wodi ne measurement abemenza ade asusu ade atame down say me yi ni so minima yi na no because say ma yi na no was one tier sende one tier say china ena mi ono wasi sami ya de 1000 waso a obese ne 1000 mi dua ai kube waso watu kube na ade ni dia bedua so enti asam no baby I drone de me hu ne mi sibaya na mi sim badam na mo aboa mi na mo agima sasi ama na asase no de se on fire won ka say bi ya ton wasase no e de ama no enti menko so wa yesu bibi ma sisu dan ma sisu dan aboso enti emu na woti ana say onti dai bi minyan siesie wo to yen fie say ni pa twa me to ye 2014 finance 2014 pa chan wo to free hwan sama kasa me to free moliso Maurice na to free no ono ne kromu wo hene me ba cho me to ya na kromu wo hene na omunya si wo hene wo se wo hene ni ye hwan o hene ye afan o hene na nkasa menim ne di e fan na chami no na me ne ben okay enti chami ne friends say ono su ni ni no su mi ni di e fan chami e fan na okay Maurice na wo to asase no wo ne ho ya busu asase ya na ya busu asase Jono Maurice Abusia Penny. Bachan. And no ton asase de ma 2014. Me bachan. Full plot, half plot and as a quarter plot. Me obeti o to asase ma ka cha me se biaka. Na abrufu me say e biaka me ntia se full plot, half plot and as a quarter plot and ye ton ma wo. E bro half plot. E bro half plot. Okay. Na say na wo no wo kwaye na wo kwoto half. Ukoto fu anase na ukoto plot me kwa no na me se me to half no se bia ka me ngi nka me ho ngi nka ho na me ye pito da chim de ba bebo ba be ye ho no pito okay nti ga ukoto half plot but entenkamu wo mutete ye no entenkamu wo nti faka ho na se sovia ni no esusu fa nka me ho na me ntua ka okay half plot no e start na ye 25 and what do you come on me tia 35 million 3,500 Bacha and I was o utia ye no o ma receipt me ba cho ba me allocation people your allocation on your receipt to say wa ko tua best school fees na ya ma receipt o ma receipt
man oye alike supply ni alike sinama wa amount receipts ye dia dance ya say wo koto half plot but entinka mu bi ho de aka ho ama watua no nso sika wa amount receipt bia ba chani na woye ni na bu okay na enti wo to ye mfie say ni 2014 ba chani na wo si wo dan si so enya be say okọ ho enya say me ba chami to ye no 2 weeks time na me say ase na we see okay Maurice no da so ti ase na we film me ba chọ Maurice no oti ase na wayemre ne wo fa se Anto no no si baby asa no bedru bia na Anto no ndi echiri okay enti to ye na edi say asa na Alfred papa so ye beton bia ma no ana wono de no wo na sase no wo hoda da asa wo koto de ono ka je mi say afan say dana ne bani say wo be twetwa me sika na me ne kasa ne yereji fo no ka cha me say asase no omoton ma me no oye ono oba no edie enti na ode ama ne kunu se ne kunu so nsi so dai asase wo wasase ne ye ono oba ne de ana so ande enti ka mo na ye na ono ne de o si asase na me ankasa ma to no omo abusu amu de enti na ode ama ne kunu so wansi so dai enti asase na ye ono oba na abusu ande and yes ka obejiri wo fie na gu no obejina asase because say asa no omo betete ya ye beka say ebi akemu no na say ya titiri na ama na kasa asase no nko a ene she mfimfiri ho baabi so ti ase aha enti ekwan bi a na baabi a Alfred no enso ba be sidan wo si fie na wo do me ba cho metimi kasa afidie ni se no na kasa aha me ba cho baabi a Alfred ne sidan na ya masase Alfred ni sidan ni bi wasi a omo ko tena mokura enti wafa wo asase no fa asi ana baabi a ye kwan na ebe ye no ho no de ai asi dan across kwan bi anda ho ono de medabra na de aye kwan I see no de medabra na kakakra na asa de aye kwan ma fa say tinka mu no so no abesi ne fi ana aha ana osandi me ha plot no dabra na asa de aye kwan na sabre no ane yure no ka say wo wasase ne kra ne ye ne dia ena abusuapa ni Maurice to ma wo no wo ho enti wo ko hu no me ko hu Maurice no say me ni ajanto no kwa afero ya ko friend ko cha me no 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 ya me ko hu no nti me ko hu no satam no hin no so afi na o masi hin no foforo ana o hin no ba he enti o hin no ba ya bi o masi ya bi hin foforo no hin no ba ya be ka jam so obi anje adwuma no ye nti 2 weeks time ana me ko to hin no so o hin na ni cha me na nim say wonbo o hin na ma ne sese ni se na wo ono hin ni say me gise me chiasika ono kra asase no kra waje afrem nsam o hin ni so waje asase na afrem nsam sabe no hin ni kai so say no one start we develop it na ma to aka kra na ma duru lantern ana o hin na cha me ni konto hin ni say me de me peka kra mbra ne yenko hin no wo na asen ko pacho ana mi pay 4,000 2,000 ana mi de koye ti mi de koye no hin so obeji mi 5,000 enti ya kanya no mo say wasi yampri ya chin samra ti ade chinye ana ya san koye enti ya koye no ana ya kwa pa cho no wo som ono so ma mi hu kwan se mi koye se mi koye adwuma ana oyi chami ba omo ya chami be no chami ba ko akramase na ba ko wo ya bi no yi chami na wo akramase no se awon ko hwe masase no say de yi a ti ye kodru ya no ana chami ne ba chami yi di me 100 cedi ansa na wo ko asase no so to wo ko ye na ko bo ohin say de yi na obi adidi akoma asase ho enti wo bo hin na mane na ohin ne say wo be fra affair no enti wo fra affair no o say de chia membra me ko ya wo so fra affair na affair say wo nyo hin bia wo ma o say wo no hin ni nyo hin enti wo ma onko ana we dey call police station so eno so wo ntumi aka enti me dey call police station na o say omo de engineer na ye dey ene ye asase ho adwuma enti yanko fra engineer na engineer me dey me ko be fra engineer na engineer abesusu asase enti ye kodru ya no ana engineer say me ni permit
timi ni permit there want me yan bibia ji say me ye permit ni wi ansa na ma ye na ayo bushapani Morris no to asase no e de ma wo no wono ene anto no a wayi ne mpaboade ahye no etimi akonfirm say no krese after the year no asase ene wo moto ma wo me ba twa ye kodo police station no ayi panyimpa ne bisa afa yire ne say wo si asase ne yo de o se me boa ono anka ne sa na me boa ena moli na anto no so di mechi anto ne di mechi ko police station wo ena anto no ko bisa no wantimi ya no wa ankasa wa se me boa wa anka ne sa asase ne ya wo die ena me say na me phone no me my mistake sama record no kam recording a ko me hu say me ka no kra pass was si asase ne ya wo die ntena ne kuna accident wo so. I see. Na Morris the bushia ni afred yere no na bi se no so ye bushia asase nti se nye the bushia ni dia eno a osi da be ka say asase ye ne dia ida so ye bushia ni anasa Morris ato asase no e dia ma afred yere no eni dia enti why na mo mutumi tie se ayi afred yere no enye the bushia ni ene Morris na obia nton asase e fa ma afred dia esi de no obefa wasa sefa esi de fie esi so na me se mo mboa me no ya efesa ya ko ya fa sai ya ko me ko ya engineer ya ko engineer ho no engineer bisa ne sai asase no ho na toma no wonti mi anya no o hini be na toma no won fo hini krata mra wonti mi ya no sa plan ko no fire permit crumble of fire no okodo ya mo say ya fik enya papa fake na neba Patrick na wo threatening wono wo se wa ye den ya o ka so obetwitwa ase de o twitwa na ntwena wo se asase no omu de wanya fie sen obanya baye 30 something wanyini ona ye papa no first born. Oh okay. Na ono ba wa ono na na ehwe papa efie na si amano na efese wono na me koto no last na me be hu asam ne ba ye na me be hu se ne papa na me ni me se wono na anytime bia me ko bia wono ye ne papa de no ho adwuma na me ni ne papa kura the last na waka so be ye me koto ye fa na chami ne mo anim ne konto yin anim no ana papa yi ne ho se wono na ye wono si fie na nya ne ba no what threatening wono wa hu na ne biem me hu ne biu be bosu be say ni what threaten na ache be last year okay but if we want to on sign my ho emetete mu biem now ya fans every start am no osan buy ye severe ni na wasu pillar no engineer so ansan ko si pillar na ma me was o ma me ba no any severe ne ko si pillar na anwumbre woni ne papa san ko ya ko tutu pillars nya na me ba no nyina wo san ko tutu pillars nyina afro aha na ebra wo ko hene ne gi 2000 no wo wie ye no wo ye pipa bi edema o ye pipa de ma me no ko ja me say wo di alekese ne ayi ne bebra mi wo di alekese ne when me o abaji alekese ndada no na o ye fofra ma me ento amaya na ntokwasi kromo ho no ntokwasi kromo ma na o makwa twaja atum ne fie ho no ma ye ti ama entimi nko ho na ne so hene foforo ba obasa agi usika foforo si eyi no hene foforo ba woni krata bi ono so be ba baji usika se ono so aye de obeye de ama opiko me o ma me krata na o ma me enya hello hello Mr. Hello Mr. Anto hello beme na na ho ye de ano ye da nyame ase ma no pa me fe wa nya bone me ro ba bi na de na ase ba to banim ye fe no ya sando mo woto pito awu agre kromo ase na wo se 2014 oto asase bi free Morris ewo ho na wogusu a wo si so efie no o si ne da si so no na wo re bi e fe no afede so
aba besine dan si asase kro no aso me pachi wo minim se Maurice aron empabo de ahyew moto wasase de ama obi a ye frɛ no Alfred Messi Maurice waton asase edi ama ore bi a ye frɛ no Alfred I'm a and you go cancel. I'm a cancel proper other. Why not ton assassin? Why, you can say, yes, Andre, why not ton assassin the man? Why, I don't know. There be Sando, ya Pito Rano. Why not ton assassin the man? Okay, wolf and a tom man, why yan crat be a was 1 year the man. Why yan crat be a was a year, and the man will be a what toss, I say, why your man. What was assassin the man, no, or yan and crat a man. Why here yo na me patrol na ya half plot and na say full plot Abraham what is antique kamu kakaka ho yo na say o bibie di adanse say wono no maton asase di ama no de a ene na Alfred no why na ton ne de e de ma no a watete mami asase na wako asase wora enti esi dan na I affect bi ko bi asase so wonya sa kokodro no wa bra wo bi antonhwe ma no na kasi kwa bele nti umama ya to ebuti be ya ni ebu me pacho na wo wanya kwan anabra ehunu Alfred ana yeah I won't Alfred yankasa face to face won't da Baby, how they work with Matthias? They work with council. You better baby says some call council. Okay, we are more council. No council for today. Council for today. Okay, me da say e wo ho enti council for be pachi wo mo ko council no enya be say ni boso me say hey boso me nan ni na wo mo hye se breban e na wo mo be ba bebu Alfred ne dai na free ma me asase so o mo kan say ye dia o mo be di no e wo kan ti bo no so o mi say yo ti mi say na se council for ka ye no me pacho ma mi kwa no mka che na na se wo ma afanya no entiase se ba bia wo didi akono nya ne de enti wonyae wo ma hia afred na nkasa council for ye kaje ko council no e say kasi e ma council for no e bai o mo sofia e ma ngwa ko to kwa be ma no ba gwa o me to kwa e wa atase no de je kan se pole be tiewie de e ka tanya ba me no de je kan se pole e se mo se mo ba be ka ji ma de amano na me pacho o council for na mo twe no na so abrantie na Alfred na sase ba ye ntijai wogusu da wo ha mami wogusu da wo develop ne de kwapem da ban ena mo betimi aba ba yi na free ho ama pitowura enye na sumdwie because abrantie ne gusu a wo ye de wo ye no me say me de me council for aje o mo je sika ama o mama sofia for me no ama ya kai ama e be so da so that's you want to say that they want to know anymore e ma anymore e ma media the principal no e sa kwai wo me ka asembia bio wo mu meka asembia bio no na make yi o
bosumi nine moko wamaba behwe ba bia wo se da bi maame unifo afed na difo afed yehu an stop it ogusu ye bosumi nine nie wo ma ye no be me na anto why you follow up akoho akokai wo mu ana na bi utie me tie pa skibia o majibia no yetia amawon abetisu o tell no asafo de dani mo amledia eti kanti bono taking charge ana me kai ache wo mo be taking charge ache e bi kwa djube ku o mo so da so bosumi mienu miensa enan what mami se ne ho ato no akaka so fo ba mu yi enka afa de hawo e kwot ne baby but because of 100 and what sign at the abate bi say what say akwa castle fo no akwa kai wo mo say de wo say wo mo ji hu sika no mo be ba ba ye no wo mo maye nti wo mo maye okay people dey me no o ba say me tell you ko na kanti bo emeye do mbeya na betima ko jalo on premier mi bozo me da say ene we de yabo ama ne preko enti we bomodi ase oba wo be se yedi nanim no makọ because abrantie no wo ha ne pa na me pa cho mi bi sase Alfred onu na Fred na se Alfred yire ene nana Morris boy bushia na Oti down. So tell me again, oh, you're quite. So tell me again, oh, you're quite. Well, we are. So, we are. The Daniel, you get there. Say, you know, what down. Again, Mammy Dano. And Mobatimano. Every Moka. I can use that. Omo baba betia man de na me bi san se wan tiri ye me say Alfred ene Morris omo bo abushia David me ka so omo bo abushia nti asase no omo tibi baso wo mo abushia dia ya mpradudo ya akwa akoshia wo mo yi Alfred timi aka ni pakra wo ton ho de man no Enti asase no da ono akwa fae. Asase no da okwa no akwa Ai, tell you the test at the eton. Tell na ayabia oninia. And you oninia dem sefo asase be pot yabia. Oh, na che say asase no no ya bushia asase. Oninia, you obi tutobi. Alfred Musie wo mutiri edi hini ana. Wo mufie mutimi de hene because ohini ni ho a mimi krom ohini ni ho a kohia mi ntimi nkotwa asase nkotoni entimi manisa enti edi ana Alfred no wo mabusia wo mudi hene enti wo so wo masase ewo tuka because wo mudi asase wo ntimi ntwa asase bese 35 for 80 project ento ni sa wa bra endi edi wasa o kasa bia ba kasa kwa no asase nyane bia enti se mo botuma boboano tete mo boboano me pa cha ya Morris na gini sikadi Morris energy sikani di enu nti bomodi ase wa wone mpaboa de ahye wode a na se wonu na di nka yakọ council for no mo se ba bi a Alfred ababesi ne de no enye na saase a bomodi ase oba wo bedi nanim ne nakọ council because wa kotwetwe ska ho no matimi akwaye de omo so ombeye no na aka se mo betimi aboa na wa na wase mo boa no because mo na mo ji hu sika madam hello Mr. Antoa Bemena Bemena me wokumase adum me wokumase adum na but
Dabi. Minimum da mami na e mami hunu wo. Ah, na nye mami ya na de mami. Mr. Anto sube kumi anopa ewia yo. Okay, listen. Pepe. Yo, Mate. Enti no abomodi abekwa ne pa president em sade afa de ba Patrick Itrete no se wo bedwudwa ne tse sade na kwasefo odwudwa na ntwena mu ide na che se eni be ya be eno wa se country no o mo abentu enti o mo ayan dai di o ma me ka no ya me nta go jalo ye fu bo nta o mo se ta se no di ano o mo ayan dai di bu ka ma Meda wano ase. Ode. Na o se bibi. Meda wano ase pa Mr. Anto. Me se bibi Sando. Kan mi bisa papa. Ai bisano ti. Ajanto. Aja, wo de o tie pa nti wo de kan ya wo pese o kan. Ajanto. Yeko e fansan etwade district omo kan je ni sai me fan court do omo ni asam bia omo be ya biu do omo be ya na omo ya ma me no omo se oda no oda ma kan je sai omo se afan me fan court do omo be ya na omo ya ma me se papa no ye kan bi bia enye ye kan bi bia enye ye do omo be ya na omo ya ma te me de court omo from omo Ezra 94.1. Hello, yeah, so what the difference here? Na oba essential na working wo kra de o menti bi anka esi wani be kwa wani manyam to o menti bi anka ti so mu akokodura wo ko a woni no kwa na o mo akasa ka che o say wo mu tumi nya mu hwibiem eno de wo ko no onka ho me da say Mr. Anto ti don maame wo kwa akohu no wo se wo ba be hunu no ne wo nko castle fo ne ko won ti de castle fo aka wo so ba be hunu no monko castle fo ho enti wo ko na castle fo kasi na nimu a na wo no anso ama yahu se sei na castle fo kai ote me da say ti Ajanto me da se pa abusia we de wa ha ko tie story ne watie mu nsem ne wa hu bibia deda me ye sure sabrante no me ni maame no bisa maame ne kire mu a oye ne customer nti bia bibia si e wa adwumem ho no ma anya brante ne de eno nti no ma ne yusu sa word ne de ma ne se yenton asase ma aboa na wo hwa maame ogina ho ya aboa ebi mo no mu kasa enye anya hwe kra no obesen opini ne nti utumi yusu sa kasa yi e de ma ne se o ya aboa entwe yi we de wo se opa ne chew 2 minim se asase sisi a da hokwa obi a tumi fa esi dan wo so Ghana penifo se sana esi ano ma hyehyɛ ne dia ne na mama sonte na ebi da manim ha se na me nkofa na me start nye adwuma wo so na me kra me pe bi dedende na me hu hyehyɛ ya me ya fa ma me di ne krata aba se pepe se wa asase ho wonfa wo de mai obi anton asase ma intesi den na otumi nya asase ekokosi edan wo so proof ewo ho say asase ne nya wo dia eya asumesi dia na wona ne ntokwa ama company fu ani still atwetan o say nya dia obeja ma asase ne ye ono ane dia me ma dwenche kakra me wona say mpenifo enfom na nsifo na asase no omonje enfama na ene dia ni owo ho papers na papa no nipa akro okoje asase no oto asase no wona hono ono no anya de enkoka ho asem na we de odene saa manso saa na akofa ne enwo se esi na akofa aba na afi obi agene ne so tinjon time na asamasa all for drop a comment e ma remember say obe share no like no subscribe
YouTube channels ni na eso na aha enebre emakwan mama di dwumede ni na esi mo sonfo na akosua me na me di dwumede ebrem makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.